I gave a short talk with regards to the foot and mouth challenges that we've had in KZN, what we've lived through in the last, since 2021, and actually before that, and the challenges that we are facing. If you look at the first outbreak in 2021, it took a year for government to actually start vaccinating cattle. Now we basically get it done within a week or so where there are outbreaks. But there still remain a lot of challenges. And one of those challenges is the time frame that it takes from when a herd is tested or where a possible outbreak is tested to getting results back. It takes 3 to 4 weeks. We do understand that there is a big backlog, but it's a challenge for producers in the fact that they're living in fear and uncertainty for that amount of time. We've got private vets that are slightly hesitant, and understandably so, that want to go on farms to do testing. There are quite a few buyers, feedlots, etc., that are request that you test for foot and mouth, or that you check for lesions in the mouth of the animals and between the feet. And vets are a little bit hesitant because if they get onto a farm and there's a positive case, they're basically out of circulation for 2 to 5 days. And unfortunately, as we know, vets have to be on site to actually do their job, so they're out of income for a couple of days. So it is a challenge in that regard. With regards to vaccinations and the protocols and the laws that are in place, I think we really have to have a long, hard think of that, and it is in the process of doing so. Although it is taking a little bit of time, I do feel that we can vaccinate ahead of the wave and not behind the wave as we have been. If you look at high-risk dairies, which we've had challenges with in the KZN area. I know 3 dairies that are basically under quarantine. They've been foot and mouth positive. So high-risk dairies need to be vaccinated, as well as feedlots. Feedlots, if we can vaccinate on arrival or on arrival at the quarantine stations for feedlots, I think it's going to make a huge difference. And it's a controlled environment with regards to dairies and feedlots. The end result is when they finish production in the dairy, that they go for slaughter, and obviously in the feedlots, the end results in 3 to 4 months' time, they go off for slaughter. So I think it's it's something that can be audited. It's something that can be controlled, and I think that our feedlots are very much in a position where they will welcome the vaccinations. It's going to give them confidence to buy again from livestock sales and from on-farm and from within the DMA. If they can vaccinate, it's going to make a huge difference to the producers. I think if you look at the producers at the moment within the DMA, they have to do a 106-point risk assessment. It's very time-consuming, but at the same time, there are other producers that don't go through that cycle and are able to market their cattle. When you have producers that have to cancel life policies, insurance policies, medical aid, they're far behind with co-op debt, etc. It puts a lot of unnecessary pressure, I feel, on the producers. So I do feel that we can sort of ask government to perhaps speed up some of the things that are in place. So I think there have been some auction sales that have taken place where the MEC has been present for agriculture and KZN and perhaps 1 or 2 of the veterinary officials. But I do feel that they are not really in the right place. They're having them in the likes of Josini and Ulundi and that sort of thing, which is within an old DMA, but it's not really getting to the bulk of the people affected, which is around the Newcastle Dundee area. So that's also a reason why if people are in desperate situations and if they have to sell 2 animals or something to basically put food on the table, those emerging market people don't have an option but to load and send to a sale. It's desperate times call for desperate measures, and I do feel that a little bit more can be done. As I say, there are sales that are happening, and in that light, I would really like to extend a huge thank you and just absolute thanks to the veterinary department in KZN that have cooperated with us. We're in regular communication with them with regards to potential or suspect cases, etc. And by and large, we have a very, very good relationship with the veterinary department. We phone them on a regular basis to find out the facts, because unfortunately, the facts are sometimes muddied a little bit. People hear of a suspect case and suddenly it's a positive.
And when you ask, you say, well, where is it? And they say in this particular area, and when was the state vet there? No, they were there yesterday. It's definitely positive, and it takes 14 days to a month to come back with the results. So it's misinformation, and there are a lot of things that can make lesions on a tongue. You know, they can eat aloes. There are a lot of other things that contribute to it. Reactions to lumpy skin, red water, lantana poisoning. There are a lot of things that you know, lesions on the tongue aren't necessarily. There's a herpes virus that they get, that we've seen some suspect cases, but a lot of producers in KZN are literally living in fear, especially the dairies, because obviously it travels a lot quicker through the dairies. They have a lot of mastitis cases, and it's financially burdening on the milk guys, more so than on the dairy. I mean, sorry, and the beef, but it's in a different way. But if you look at the dairy guys, they can still sell milk. But whereas if it gets into a beef situation, you're looking at between 4 and 8 months where you can't actually sell anything. We had a feedlot, as I said earlier on, that basically had to close its doors and keep feeding cattle for 5 months. Now, if you keep feeding an animal for 5 months in a feedlot, feed conversion ratio goes out the window, and you're in a hemorrhaging situation. So I do feel that certain things can be done, and we can get more abattoirs on board that can slaughter those animals. And just, yeah, as I said, but the big thing is vaccination ahead of the wave would be more proactive. Die bekende veearts Dr. Fafa Malan het vanoggend hier by Nampo Kaap gesê, as die bekkenklauseer nie binnekort by die boere uitkom nie, gaan ons baie boere verloor. Nou, om die kwessie rondom die bekkenklauseer enstof te bespreek, praat ons vandag met Carlo Smuts. Hy is die bemarkingsbestuurder van Design Biologics. Carlo, as ons kan begin, hoekom maak julle nie die enstof nie? Middag Hugo, dis 'n vraag wat ons baie kry van die boere af, van die veeartse, van die publiek af. Die eenvoudige vraag is, ons kan nie enstof maak. Ons kan hom vervaardig. Ons het wel die stam nodig, ons het wel die virus nodig om hom te kan opgroei. As ons 'n geleentheid gee om dit te kan gebruik, dan kan ons definitief die enstof maak. Die moeilike deel is, daar's so 'n bietjie 'n paar redes rondom hoekom ons dit nie kan doen nie. Volgens wet mag ons nie die enstof maak of die virus in ons fasiliteit hê nie, maar sou ons die geleentheid gegee word, kan ons dit doen. Back and claw enstof word in 'n BSL3 laboratorium vervaardig, oor die algemeen. Die rede hoekom dit in 'n BSL3 gedoen moet word is hulle wil nie die virus moet versprei en verder siektes kan maak nie, maar soos ons weet is die virus die land vol, of amper die land vol. So ons het tans nie 'n BSL3 fasiliteit nie, maar jy kan hom in 'n BSL2 fasiliteit vervaardig, sou ons toegelaat word om dit te doen. En is daar iemand in Suid-Afrika wat die bekkenklauseer enstof kan maak? Nee, daar is nie, Hugo. Dit is ongelukkig 'n groot probleem. En die bestaande laboratoriums, hoekom kan hulle dit nie doen nie? Hulle het hulle akkreditasie so 'n paar jaar terug verloor rondom die laboratoriums. Ons het wel aangebied om te help om daai fasiliteit weer op koers te kry en ons kundige mense daarin te sit. Maar ons het briewe geskryf en so om te kyk of waar kan ons help. Dit is 'n landprobleem. Maar ons het niks korrespondensie teruggekry nie. En kundigheid, het julle die nodige kundigheid, het die ander span het hulle die nodige kundigheid om dit te doen? Ek kan nie kommentaar lewer oor die ander span nie, of hulle kundig is of nie, weet ek nie. Ek kan jou wel sê by ons het kundige mense, ons het die regte mense op die regte plek. En as jy nou die wetgewing uithaal uit die wat julle verbied om te maak, as hulle vir julle sê, julle kan dit nou maak, hoe vinnig kan julle dit maak en hoeveel doses sal julle kan maak? Ons sal dit redelik vinnig kan doen, mits ons die virus gegee word om mee te werk. Ja, ons het laas jaar vir die jaar 46 miljoen dosisse verkoop, waarvan ons so dubbel omtrent daarvan maak, want ons moet altyd voorraad in die yskaste hê. So ons het laas jaar 80 miljoen dosisse gemaak in ons fasiliteit. So ons sal definitief 15 miljoen back and claw kan maak. En dan moet 'n enstofbank geskep word as julle dit maak, want sal dit julle plig wees of sal dit die staat se plig wees? Ons sal kan help daarmee. Ek dink oor die algemeen bly dit 'n staatsbeheerde siekte, maar dit wat van ons verwag word sal ons kan doen. Ek nooi jou graag uit hier om te kom kyk hoe lyk ons fasiliteit. Dit is 'n wêreldklas fasiliteit op wat ons baie trots is.
So ek graag vir jou wil wys. Julle kan die back-and-closure enstof maak. Waarmee is julle nog besig? Wat doen Design Biologics nog? Igo, ons maak nou vir 31 jaar enstowwe vir die kommersiële mark. Ons het begin as 'n baie klein instansie. Ons is tans oor die 100 mense wat daarso werk. En ja, ons het 'n klomp clostridiale enstowwe, trots Suid-Afrikaanse enstowwe, long enstowwe, pastorella enstowwe wat ons plaaslik vervaardig met plaaslike navorsing vir ons mense, vir ons boere. So, ons doen dit nou al vir 30 jaar. Ons het nou met Carlo Smits, bemarkingsbestuurder van Design Biologics gepraat oor die belangrike onderwerp van die beskikbaarheid van enstof vir back-and-closure. Theo, hoe gaan dit met boere op grondvlak? Ons hoor, dit gaan swaar. Wat is jou ondervinding daar? Weet jy, dit is baie maklik om op 'n verhoog te staan en te sê dis hoe wyd back-and-close nou al versprei het en dis wat ons beplan om te doen daar om die ding nek om te draai. Sy ware impak is op plaasvlak. Ek wens ek kan senior amptenare van die departement voor die telefoon laat sit as boere bel en sê ek moet die einde van die maand my kind se skoolgeld betaal of universiteitsgeld betaal of ek gaan 'n jaar se paaiement agterraak as ek nie die beeste kan verkoop voor die einde van die maand nie. En dan kan hy nie. Dit trek boere se handrem op. En hulle het nie raad daarmee nie want dit is buite hulle beheer. So hierdie ding het 'n baie groter impak op boere se vermoë om finansiëel te oorleef as wat ons tot dusver op TV-skerm sien. En boere is ontevrede en kwaad. Hoekom wat waarheid sprei dit? Jy kan nou dink, nee, as 'n ou alles reg doen op jou plaas en jy is 'n toegewyde boer en jy het tot dusver goed gedoen en skielik kan jy nie meer jou goed verkoop nie. Skielik mag jy nie meer jou beeste skuif nie. Dan gaan soek hulle maniere om te oorleef en hulle wil weet hoe het ons hier gekom? En hoe vinnig kan ons deur hierdie ding gaan? En hulle is kwaad omdat hulle begin vertroue verloor in die stelsel. Hulle is kwaad omdat daar nie behoorlik met hulle gekommunikeer word nie. En dit is so eenvoudig soos dit. Daar is nie deursigtigheid in hierdie prosesse nie. Hulle is kwaad omdat daar nie baie meer gereeld en baie meer reguit gesê word. Dis waar ons op die oomblik staan en dit is wat van jou as individuele boer verwag word en dis wat jy nou kan doen as jy in hierdie moeilikheid is. Om nou 'n paar goedjies te noem, nê. Ons het nog altyd back-and-claw gehad in ons land. Ons het nog nooit in 'n back-and-claw vrye land geleef nie. Wat het nou verander dat ons dit nie meer kan beheer nie? Wat het verander dat ons nou ons enstowwe moet invoer van Botswana af? Hoekom kan ons dit nie meer self maak nie? Hoekom kos dit so duur? Op die oomblik kos dit so in die omgewing van R70 vir 'n inenting. Nou die dag nog was dit oor die R120. Prys nou skielik geval. Maar wat die boere hoor by kollegas uit Botswana is die prys daar is nog altyd dieselfde. Wat gebeur tussen waar dit in Botswana verkoop word en waar dit hier by ons op 'n boer se plaas aankom? Is daar winsneming? Is hierdie kader tenders wat uitgegee word? En is dit dalk die rede vir ondoeltreffendheid in hierdie waardeketings? Hoekom kan ons nie hierdie ding nek omdraai en doodslaan nie? Hoekom het die Brasiliërs en die Argentynë dit reg gekry? Kan ons nie hulle voorbeeld volg nie? Want ons sit met Suid-Afrikaanse boere, behalwe wat hulle in 44 lande in Afrika ook boer, is daar 'n klomp Suid-Afrikaanse boere wat ook in Suid-Amerika boer. En daai ouens sê vir ons hulle betaal R40 vir inenting. En dis 'n eenmal 'n jaar inenting, waar hier by ons moet ons 2 keer omslaan, so 3 weke uitmekaar uit in die begin en daarna elke 3 of 6 maande, nê. Maar hulle het 'n olie-gebaseerde een. Ons kan baie maklik ons variëteit van die virus op daai een laat dra en hom dan ook versprei. Hoekom kon hulle met eintlik selfde tipe van infrastruktuur as ons, selfde tipe moeilikheid as ons, hoekom kan hulle dit nek omgedraai gekry het daar? En vir ons is daar nog nie 'n lig in die waarpad nie. Ja, so hoe minder daar met boere gekommunikeer word, en hoe minder boere voel dat daar 'n openlikheid oor hierdie ding is, hoe meer omgekrap raak hulle hieroor. En ons weet nou dit gaan moeilik in die plaaslike rooi vleisbedryf. Hoe lyk dit internasionaal? Jy kom baie met rolspelers uit die buiteland te doen. Hoe lyk die rooi vleisbedryf in die internasionale? Jong, kyk, die rooi vleisbedryf is onder beleg.
Veral in die globale noorde, nê. Ek meen dit is tog die rede hoekom die Hollandse boere die hele land se paaie toegemaak het met groot trekkers, wetgewing waar volgens die owerhede in Nederland gesê het hulle wil die helfte van hulle kuddes wil hulle ter wille van die klimaat verminder in die volgende 5 jaar. En die Hollanders is die beste melkboere in die wêreld. En dieselfde ding het oorgespoel Duitsland toe en Spanje toe en later het het begin om die politieke aansig van Europa te verander. Nou hierdie druk op diereproteïene kom aanvanklik uit die Skandinawiese lande. Die Eat Lancet verslag en ons gaan nou Eat Lancet 2.0 sien in die eerste week van Oktober. Die druk op diereproteïene het eintlik 3 oorspronge. Dit gaan oor gesondheid en ek dink ons is besig om die gesondheidsargument te wen, want die mens is nie gemaak om net plante te eet nie. Maar dan gaan dit oor klimaat, biodiversiteit, natuur. Is 'n moeiliker argument om te wen, die hele metaan debat, maar ek is tevrede dat ons sterk genoeg terugskram tot dusver. Die essensie van die debat lê eintlik by die morele debat. Mense wat wil hê of wat nie wil hê ons moet diere doodmaak om hulle te eet nie, of hoenders uitbuit om hulle eiers weg te vat elke dag en die tipe van goed nie. Die melkdebat is eintlik die mees sensitiewe hier rondom. Daar's juis nou met die G20 internasionale gesprek, 'n dialoog tussen die 20 landbouunies van die G20 lande oor waartoe gaan ons met hierdie druk op diereproteïene. En hier in Suid-Afrika is ek bevrees dat ons die eerste veldslag verloor hierin. Daar so 'n maand of 6 weke gelede is daar regulasies gepubliseer deur die Departement van Landbou oor vleisanaloë, waar ons nou die reg gegee het vir vals vleis om as vleis geëtiketeer te word, nê. Ons mag nou wel nie sê dis bees of hoender of varkvleis nie. Maar daar is 'n stuk of 20 name wat hulle nou volgens hierdie regulasies kan gebruik, of dit nou plantgebaseerde proteïene, insekgebaseerde vleis of laboratorium gekweekte vleis is. Hulle mag hulle self nou braaivleis noem of wors of hamburger patties. Goed wat die verbruiker tradisioneel assosieer met diereproteïene. En in SAI is ons bitter ontstel daaroor. Trouwens, al ons sustersorganisasies in die ander G20 lande is ewe ontstel daaroor. Okay, dit was Theo de Jager, voorsitter van SAI.